biang te hane mentang idon lang bat I try jongka TS channel bat kumju ilong I try jongka na isap YouTube channel te ni idon lang I sangat khot sembai I te kulai sibun ba Kulo sibun. te gai kublai fi ba fi yo ban yalam khnang I sekena jaka ka fruit dak lek mo Hai ko fruit yo ban poi kena jaka dia kalau jaka bangimpat jupoi mono te kublai sibun fi yo lek khnang por te ngasno ba pindon ka wei ka story ke bakin supply ke bakateng ke piban no hakan ka YouTube channel fi te phila khnet ban batai ngi spang story ka dei spang ni story Kublai sibun deni renta tiang kawin na channel hapo YouTube ko bala sedang ban kio bat haka juga por nga ai ka jing kublai ya baro ki subscriber bat ya ki viewers ki ba la ai ka jing kersan ya kini ya ka channel jongi ya ka TS channel bat kumjuru ka channel ka patmai jonga kana na isap YouTube channel bat kumjuru ya ka channel jongi ni parlok jongi dani renta tiang te hoi haka jing sisa ni lamut ban shoot sakawai ka story ka ba ngila pen create site mentah ngila de ban sna ngila de ban print ru ya ki script te satang bangin sedang na ban shoot ki pat ki ba ngide ban shoot te ngimut ban shoot na haka tayo ka banwan te haka ne ka story sepang ka jinglong jingman jong ka jing im jong ki breu ba ka jing kela bamut jong breu na ka jinglong rakat de hadin ba la ya kendu ya ka jing I ni bolamat ya ka jing I te kasa kapoi kapor ka ba un kelana wat ino I kam ke ba ya sibun ki kam ke balong ke ba sni ke bakta ya masalang te ngam kwa wan batai sibun ya sepang kan ka story yo le se ndang ala batai kambun yo pinsa penom ibang su ban page Henry Subha ban but ban ai ya ka jing kersan da ka ba subscribe ka channel jonga ka TS channel kumjuru na isap YouTube channel hakine ki arti channel ngan sa pelaj ya ka trailer bar hadin kata ngan sa pelaj ru ya ki ka story ane ka full story hakini ki channel te subha ban ai jing kersan ngi bat pin sa yo I leng ba gini ki channel ondangi la pelaj gini ki channel te kublai sibun ba te please share like and subscribe kublai sibun Kulo sibun